Guys, kali ini part 2-nya kita lanjutkan. Kita jaring ikan di sawah. Ayo, let's go guys. Come on. Guys, kita sudah nyampe di dalam lokasi ini. Kita mau pasang jaringnya, langsung kita masuk ke dalam. Let's go bro. Kita mau ala-ala jaring. Ayo cepat. Kita mau pasti keluarkan dia. Suruh mau bawa. Orang sudah ada penasaran mai. Orang ini mana? Apa nak kulit tu coba bawa ini? Tu coba bawa. Amina radim doy. Orang Amina bre. Kedere. Puka uta bhai. Janji munu me puka uta itare. Be. Deva. Ala ana mori we. Ha. Mana mai puka utai guru. Puka uta na mori no. Janji munu be. Pusing mori tiada pun. Budi. Budi no. Kang ajab dulu madam apuk eta puka awan so dia Kan dia tu sopa. Kami bara tocoy uta ligaro rongkol. Medo tara guru tato. Utara. Tutara wara po hinti rongko rota lah. Yo. Yo na mori. Medo tara. Ana mori. Ira. Setiap raka utawa puka mano aware. Kombi wara buta au mi awar. Kombi na ai utawa na mori. Di kombi awar saya ira tiba ade guru tato. Kalam pelampan ande te guru tato. Kami bara weha bubua. Mara. Merah telar. Merah. Merah. Come on. Deh, guru ke? Mai tahe. Iya, ala. Betara, telah ala akan ke rumah. I don't wanna sit in a get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. Kebetulan mori. Dede bora jadi. Oh, dia akan mori no. Merah. Mori. Come on. Ana mori. Mana mori no? Hutan apa ini guys? Kita datang di hutan belantara. Disinilah hutan. Kita sajikan dengan hutan belantara. Oh guys, kita bernyanyi dengan sajian Sony B guys. Akin buat raja deh. Akin kemarin buat raja deh. Nanti cari buat raja itu saya. Deh. Ya buat raja. Aktif lah mengarah buat raja re. Aku ini buat raja tahu aku mencari mati ya. Itu mati cari pula tahu raja. Kira buat rapi dulu. Saya kenci aku. Madam ne wau gutta to bukan bimboto buat raja sere.
Nih, coba. Kamu pilih lengai, Ira, pilih kamu. Tutu lengai, tutu lengai. Ya, assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Oke bro. Oke guys, subscribe guys. Kita pem guys.